Ipapaganakan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP king publiko na libre ing magpapalit kareng sira o ena masaleseng banknote kareng bangkong otorisado ng BSP. Dinikdik ng BSP na dapat makipagtransaksyon mo kareng lehitimong bangko at miwas kareng individual o kareng otorisadong partido na manyingil kareng kailangan na service fee. Bilang pamagsadya king asahan na pamagtas king pamangailangan kareng pera ngening Kapaskuhan, balaw sing produksyon at distribusyon ng BSP, kareng bayong banknote at barya. Bang siguradong atin lang ustong supply reng bangko king mabilog a bansa. Kayag nananiti, amuyutan na lang ng BSP publiko na gumamit ng digital platforms o e-money king pamamye aginaldo. Agpangking Bangko Sentral, mas safe at konbinyente ing e-aginaldo kapamilatan ng e-wallets at online banking para kareng ninong at ninang, pamilya at kaluguran ngayong Pasko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.